tahanet channel panina Fiforika nini ni tuni le som ni lengo leitung thup yang update news pol khat gen dingina ong teling amasai na Russia Ukraine gal via again masani na news again jangina abei sa thua again samade to tung to na akizom again nonong le to ki kala piang to rana ong pai to hai manina athu pen ong kizom zali tua Fiforika sung pe uma pen Russia Ukraine gal nakikap na bang hile ni sanggi pe uma na khol pot un chia Donald Trump na Putin ka ho pi hi Putin jong tukim hi chia Donald Trump ama kam tek to again hi pile of bad weather the worst but it was it really they said they've never experienced cold like that and I personally asked President Putin not to fire into Kiev and the various towns for a week and he agreed to do that and I have to tell you it was very nice Ukraine campaign khwawot loma minus 30 degrees Celsius dong tunga Russia ten akapte amawi mei lakna phwal pi te mo to te na nakap seden chimai nei to te tal ge na ka bai changa hitta te a ding nong kai ding nun tak na nong kai ding mi tam pi te nun ta kho sang na hak sa ding ai te khwawot loma mai manina ni sangi na khol phorun chia Donald Trump Putin again hinapina Russia Ukraine gal ki kap na turong kholo Putin tukim chi zel na pin Putin in kap ve to in Putin in ama ingal kap mang te thu pe lo mo to ai ke le gal kap mang ten Putin ni thu piang na mang lo mo to ai ke le Putin in Donald Trump khem bol mo cham nui bol mo to khat hi dinga Russia Ukraine ki kap na khol pe uma lo hi Russia ten ama wi drone te to kap meileng nangon nong kapina zana meileng akap bang hile mi som leni bangin si lohi gal kiro na gal phwal mai a ki kap lian bel gal a hi manina a hi thei thu hi a ai jong meileng kap mi mei tui lang na phwal te kap sak chi den ke pen pu te ni a gil lo na khat chi pang ni mo gal song ai jangina to ki cham te hi to be khilowina Russia Ukraine gal update pen Ukraine te na Russia te I galvan zat te sunga Elon Musk I Starlink van zat te pa hi china nanagenu hi This photograph shared by the Ukrainian military shows remnants of a Russian drone equipped with a Starlink terminal. Kyiv says it's collected evidence of hundreds of attacks by drones fitted with this technology that allows Moscow to bypass Ukrainian defenses that disable UAVs by jamming GPS and radio signals. Gal kiro na sunga hi internet to kisay na sep na pen at tupi mahina Ukraine ten Russia te tua chiang anan zo na pen Starlink internet Starlink hang hi Starlink pen Elon Musk inในขัดส่งคักตัวเกลนี่ขัดส่งบังคักคือแหละรัสเซียเตมิซาลปึกมากาลพอละกาบเขียดเทนางอมนอนโลดิงตัวเบกทำแล้วว่ายูเครนเตเท่าตั้งเตนางอนซองดรอนเตไอซองบ่อามาวิตุนสังนบนาตุงไทนอนโลดิง GPS system ไอซองกอยมุนักกอยอมจีเอ็ดนาแคมเปิวอินเทอร์เน็ตตัวอกิเซมีนะยูเครนเตอินเทอร์เน็ตอกิเสียดซอสอดคินตาตัวงาลฟอนไลน์mo ama copy sung abela to am hin chen in Starlink back azathina US te jong in Starlink pen ahu uai ve ho chi jang Starlink zat khwan pia Elon Musk in bel atak ta ke pen toran gam politic asem hilo kai manina gal kirona tha pelo hi social welfare mo mi te nop tom na nga zat chang ding be khi cha again hinapin Russia Ukraine gal pen alo thailawa ki samai changa ama US company khat ahi na to jong kisaya mo Ukraine ahu hi na to ahu na ke le Ukraine ten gal ro thailo ding gal akido chil pan ki pan to ki samhin ai jong atom na Ukraine te na Russia ten jong Starlink jang hi bahangin Elon ina Russia te lamna na khak sak lo hiam chia to lai ta gen lai ta khi igen ma bangal kido nai chi songa bel zuaw thu vi ve zuaw thu chi niam ki khem na mo ki khem na vi ve tam hi na Russia ten Ukraine te khem bola Starlink to kitel khel theina nga semiam bel ki hen thailo ayang Ukraine lam ten pen Starlink Russia ten azat drone pen khat bakinon loina zakhat bang ki kap khai manina
Elon Musk in Russia te hu hi chinan again ina Elon Musk in zong ama social media a Russia te in tuarana Starlink azat na pen atop na hiding hi lim tagina ong ki hek thailo nangina checking ki ball ki ding hi china Elon in nan again hi Looks like the steps we took to stop the unauthorized use of Starlink by Russia have worked. Let us know if more needs to be done. In Russia Ukraine gal pen kum li abit to ring hita to fi fori kha to tu rong chang kwa man akilem sak zo omlo thudamin ki Russia alang bol lian pen Europe gam te hina Russia lang bol to kinga lo US te zong Biden hunina Russia lang bol ina to kilem na piang lo Donald Trump mun chang ina Russia pol pi lama pai lew ina to zong to lai tak kilem na abol zo kwa ma omlo hi January kha som ni le thum som ni le li ni na trilateral meeting China Russia US Ukraine hi sung panina palai teng UAE gama nini kimu khop na nei wa positive talks mo kam ki kup na te hoi ma hi man phama ma hi chi chang hi na athu tom na tak khen tat na bang ma piang zo lo hi ani ve na trilateral meeting US Russia Ukraine ngam thum panin palai teng tu khoma ki kup ting pen February kha nili le ninga ni na UAE gamma khat ve ki mu khom lew dinga to sunga thukim na ong nga zo le gal kilem na ong piang ding hi putenin pen kilem na dei masa khol loina ama pen atung lampan pau nom den in jilan sakin belai le za let mathu lian ding hiung palai te na khen tat bangu mate tun US te zong to security lama thukim na za nga khinung to manina ko pen za ready in ko mu hi achi hinapin Ukraine te lam za ready na pin len mat ki thu zo lo chi pen Putin lamma ki sam hi china ke mu na be la bina ong gen nom ka hi in thu hoi hi na fi for ni li ni nga ni na ki mu na ong bol ringwa to ki mu na Donald Trump gel syam na to vai ong lem le Russia Ukraine gal kum li achin hon lia ni na gal aki veng ding ong swak ding hi china amasa Russia Ukraine gal to ki sai again nom hiang ani na US tele Iran te vai US tele Iran te pen to lai tak Donald Trump in bangen hiam chi le Iran ten seriously talking to United States China Iran ten USA te nak pina ong ho pi lai tak hi toran acceptable deals China kam ki kup khom na pen aki sang thei ding din mu no ma avoid conflicts boy na pen ki pel thei mai ding hi China gen hi US te Iran te kido som na pen thurang hang bang mom loina Iran ten nuclear ball kick ding ball kick thei ding chi din mun hanga boy na hi minam vai athuin chepang ni minam vai ki mu da na om lo ngam gi vai ki mu da na mo no ngam gi ko ngam gi teng ko wa hi teng no wa tuaran nam hi loina adiak Iran te nuclear nei ding Donald Trump na dei sak lo hi manina tuak suk shat ding ong han chia mo hi in Trumin pen na khat pe sep te thatang lak nom denina to jong Donald Trump ngam tat nap ama pai zia khat chine Iran to ni le som ni lenga kuma akap hon lai na nuclear pol pizza aza ki se siang sis sathi le to boy na om kek loading hi in nuclear khat bol ding chi pen to za ol hip pe uma loina tun gen te na kol te bang Russia te tong ki pan hi le nuclear gal van dong atun nang pen kum som tum ze kai hi ini gen nom na nuclear gal van pen sai lung tang hwal ra na ma te tung ma la ding in tui tom to ding in hwal ding in pho ding in nai khat khong chang keu to da na apiang nam hi loina kum som thum bang a ze kai thei to hin igen nom na tur ni le som ni le nga kuma ka phon lain
za su se siang hi le Iran te pen atom pen kum som bang ase kai ding ai ve ayang Donald Trump in pen attacks mo Iran bel na nakap ma ayanga thakat thua media song min thang pa aliani na Iran ten a nuclear uranium te hem kyaman hi chi khong Israel lam pana thukan sim te na Iran te nuclear ball pen asum khat bang se kai tom ding hi chi chang ge nai ve nung kum jun kha ka phi na tun jun khang tung le kum khat bek ong hi jaw ding jun khai chi bel tun khanga mo to kha to khanga bekin sam to sunga nuclear nei ki thai ding to din mu na mi na Donald Trump na obliterate that za ki se siang hi chi hanga akap khit phet liana media song min than ma bangina yu mo engineer nana success siang zo lo hi ri ngai ve success siang zo hi la tun kap ki ko lo ding in khen tat na pen tom khat nana man lang toy ke le Russia te le Iran te thukan te jong nana pil ve ve na US ten akap ding hun ma liana uranium teng nana hem kya in tua hun lai na nang Iran te lama amdin ki to la chin Israel ten to Iran te nuclear koi thei nang teng ai jong ballistic missile ball na teng ban kap ja gal piang heta Israel le Iran to hun lai tak US ten la kap zan ding ma gen pian chin ei ton nang hi le chin navan te hem lo nam ding yam ma pa hin Iran te jong in athua na hemina US ten akap man ni khat sap lian khonga to mo to te jong ki gwal deu dawa satellite pan ki moi ve to pen fax new hi achi atak tak hi achi ai jong atop khang na tua US te na nuclear hanga Iran ong som ki wa hi manina Iran te nuclear pen la wai din mun ki ka hi na akitel thai ong swa khi US te USS Abraham Lincoln gal tembo pi te ai jong ina F-35 F-18s F-15s F-16s mo ku hi ai jong ka tai jong sorry ai jong variants ai jong Iraq ai jong UAE ya ai jong gal kap camp to lai tak USN ready ya ko ina atom pen US gal kap tur som ngawal ready na ko lai tak hi USS Abraham Lincoln tembo pi sung ma jong US gal kap atom pen tur nga pa ne tur nguk kim pai hi china aki ngai su lai tak hi in to chang ina ship mo gal tembo te ma missile destroyer Iran te missile Iran a hi nak le la wai pen missile to Iran te nei bul pi hi na aki jang thai sa mo azat thai lai ding a bol bel ala wai nuclear hin to bel za man lian chi ke janai lo anei sa teng sung pan ala wai pen missile hi na US ten missile destroyer missile akap khia dingal van te jong to lai tak apai pi lai tak hi in Donald Trump in bel Iran then seriously talking to the United States in ong ho pi ma hi chin genin ai jong Iran la US bel kelem na apyang keile ong kinwai mai thai ding hi asot lo nong kinwai mai thai ding hi US te na Israel te kyang lai kha kina Iran te pen ahun tom vei songin mo ki sukek thai ding hi chi alai khak jong pau cha hi chin song ake gen khin a hi manina Donald Trump in ama khen ta sa tho khat bel thudam tak to khol ki lo khamai thai ding hi athu in Iran la US te din mun en le hang US te na to ni la som ni le nguk kum ki pat liani na Venezuela kum pi pa Maduro man hi Venezuela le Iran ichi pen a level ki kim pe ma aloina Venezuela sangin Iran pen la wai zo thami gal le sa ading in khat na ani na a sumbol na lama Iran pen a thupi ma na mun khat hi na US ten Iran ong do nge le leitung avan man khan nai jong ina sumbol na lama hak sat na ong piang lian ding to pen leitung economist ten amu sa hi US gama jong sumbol na hak sa tom ding US gam be khiton lo leitung bu ba na khem pe akizom hi na leitung bu pen gen dan Iran gam a meitui avek pin ki kha khi le meitui man khang ding meitung man khang le mo to sap khang hi pa van leng sap khang hi pa van bol na company van te aman ong khang hi pa leitung khem pe akizom dim diam hi na US ten Iran aka nge le to ni le som ni le nguk pen to World Bank te khong ai jong ina sumbol na lam ma kai te ma te leitung pen GDP 3% ki mang khang ding hi chiu
angai sun nau level ong so so loading hi Iran te le US te ong ki do zen zen hi le to Iran gam a Strait of Hormuz akichi Hormuz ji le cha chi ko ringai ba to tembo te apai na mo sumbol tembo te khwal zin na pen ki khak ding chi pen mu sa hi ba lian Iran te gam veng lian hi na to Strait of Hormuz to na apai pen leitung bup a mei tu ki jang khem pe wi za som ni percent za som ni chi pen se nga so se khat percent bang apai na mun hi na to Strait of Hormuz ong ki khak lian bek bek le zong leitunga mei tu man khang ding van man khang ding chi ki mo he to chang tua hak sat na om ding ai chang a US te zong in Iran pen tha kharang kap ngam lian lo ring chi mai ne akam nang hak sading ani na a US ten Iran pen mok kap the lo Venezuela bang lo Iran te pen ko le ko in zong hui lak kidal theina nei ung ballistic missile khong zong nei ung hypersonic zong nei ung drone zong nam tam pi nei ung chia gen te hi in US ten Iran akap som ngai ngai le Iran te yi hui lak gal kidal na system camp asuk sian masak ding ki sam hi Israel ten bel Iran te hui lak gal kidal na bel tu ni le som ni lenga komina or tak zan khat thua su se zowina galwan leng bek za le som ngok bang to leng pheya anuai zanu hi na Israel ten zong su se zawai te US te aring in bel hak sading in lamet hoi ke tua amawi hui lang gal kidal na ong suksiat phot ding ke sam ding ani na secure logistic china US te to tua sumbol na lammo leitung bu ba ding athupi lampi te pen Iran te control omlowa ki ton thei ki pai thei hi na nga US ten za akep ching zo phot ding ke sam to lawa US ten hi ong do loading hi chin kilamen athum na airports mo to Iran le sorry lam ka ta lama van leng alen thei nang hui lak thu nei na ma chi mai ni Iran te misal te hanga la wai na omlo nang to pen za US ten control phot ding ke sam hi thum Iran te hui lak to ki sa apil na kempeu to chang sumbol na lampi te Iran te khosung omlowa US ten za control masak ding le van leng te len thei nang airport to ki sai hi thum US ten control lo ina Iran ong kap lo ding hi china angai sun pol kharom hi in to lai tak US ten bel na set tak to Middle East ngal kigin na bol hi na Iran lam te zong in na set tak ngal kigin na ma bol ina US ten Iran ong kap nge le ngal piang ding hi Iran te zong ki ging khin hiung chia Iran ten again hi Israel te le Iran te ki kap dan hi zong ina US te le Venezuela te ki kap dan le Iran akiban het lo na pen tua US te le Iran te ki kap ki nang pen adiak nuclear phol pi kap jiao ding hi lo ina ngam kum pi khel ring tua ong ki pan nuam hi manina ong ba het lo ding hi Iran te athahat zo kei phial zong chi mai ne angal ka mimal om miai mo in gen le hang US te za phial dek tak ma Iran gal ka pom hi US te Iran gam sung ong sik nge le Iran gal kap te to kitwak lim ding in igen na Venezuela pen US ten akum pi pau aman hi bekin US gal kap te kwa man to rong chang Venezuela gam sung sik nai loi ve regime cheng chin kum pi ki khel pen to Venezuela kumpi pa tunga ti sa phau chi mai nei mo US lama apol jiao del si rudi goods om hinai changa Donald Trump to Maduro amat ding ben ol ma hi Maduro man jiao pe uleng Venezuela pen gal kap to do ko non lo ke thu ong mang ding mo ka wi no kam kai ding om khinai te chi to man malang ta ga Maduro pen man jiao ai ve ayang azen zanin Venezuela ngam sunga Maduro tunga chiampel dan mi om loading US telim to ki pol loading chi akhau vel mi om hilian hi le US ten Maduro pen tuarana man lo mai ding ina thau to ki do na lam ong ton khadi ngai ve turong chang US ten Venezuela sung sik lo sik lian hi hen la US lam apol jiao del si rudi kurs na om lo hi le tam pi US gal kap te si ve ding to pen Venezuela le US din mun Iran leo changa to khami nai
tung achiam pel jiao ding mi US ten azon hang mulo hi mai khathei Venezuela le Iran ki lamdan na pen Iran pen Islamic biak na to mate khaminai na makai nya rai ve US te mu da na lam chi mai ne to lam hi Venezuela te chileng bal hi biak na lam le ngai na lama Western Hesmi pia Donald Trump chi ma bangani tum gam lami thupom zia apom hin sa phial hin Venezuela ol Iran pen khaminai tunga achitak lo ding ma khaminai ale pe ding mi amu ke le pen gal kapten Iran gam sung sia ga do ki sam ding igen sama banga US gal kap za phial ma Irana gal kap pen million ma 1 million kim bang ma omai changa to mona US gal kap te jong hoi khom khat silel ding Iran ma bang ding Iran Afghanistan ma bang ding toy ke hi Vietnam Korea to ran ma ong bang phial khamai ding Donald Trump in bang gala do chang to za pia ama mi te si ding dei lo hun tom pen sunga dek tak tha na lak ding in zo ek ding chi ama sep nop na hinapin Iran pen ki gen thai lo Russia scientist tampi sen te mi pil jong pol khat sen company jong tampi Elon Musk Starlink te na ngon a khak thai level dong oma pil akisa drone jong tampi nei ballistic missile jong tampi anei te hi in US ten bel ki gin na tampi abol lo in Iran pen ong kap lian khol lo ding hi ai jong ina nak pia ton ki gin na bol hi manina kilem na lam kam ki kup na lama ong pai keu level tol ni la som ni le nguk sung bel ki việc thai mai ding o hi in the US ten gal khat pe do lo phamo din mona ngai son yam mate gam khat pe kap lo phamo ngai son yam thai lo US te nek target again na ICD sunga to lai tak Iran ma adip kwat wai pen hi Iran te hi ven kap zan le leve chia e lambang in zong ngai son kharing chi ne ta chang direct liana bela thau tang leng khong jong ki mo sam lo ding boy na am lo ding chia in zong ngai son chi ne e kong gam khong pan ai hang atak taka gali chi pen to rana ei zong in tha piak ding na na hi tuan lo den ai gen dan ma Iran ong boy lian hi le mi khem pe ong boy ding Venezuela boy Russia boy Iran boy leitung a mei tu tam apian pen na mun teng hin to teng ong boy lian le leitung a kia la tun nang Donald Trump in apan pan song hi mai thai in ke mei tu to ki sai ke ngai chi hang in paniwak kya chang anai ma iveng te nangon cycle to ki pai nom hin to khem pe akizom ngai ai ve to an gar ati nga jong thapiak nang ke leitung a hi manina updan san dan ai jong akilam dang chat ma hin kilem na lamma ong pai ding pen a thuina de sak zo ve hang china Iran le US te aki lungsim tension ma aki kala boy na na thu again nom hyang in Venezuela again vet in bel US ten Venezuela ngama palai akoi lo zo kum sangi aphakeni na to ni le som ni lengok changina US te palai Venezuela pai sakhin da hi den again amai president no mo Delcy Rodriguez pen US lama apang te ong hi jawa hi manina US palai te sangina tun Venezuela le US te palai ki zom na akipan kek ta hi in Donald Trump mi lo chin ma na chile aki khial lo hi maduro amat jiao pen ama noya US te thua mang ding khat om ling le ngai changa Donald Trump mai lo chin na hi na pa ta hwai hi atom na sen gama gal kap mang lian pipa akimat na tokisai to tom gen to lai ni na sen gama CMC kichi Central Military Commission china gal tokisai khem pe thua vai hom pi si chen pingin sangi akoi hi na chairman pi chine mo thua vai hom pi hi na tua amat pa zang zau sha kichi pa pen vai chairman akoi hi thua vai hom pi ni na hi si chen ping pen politik lama chimai ni nai ngai lama ama kum pi pa president a hi manina gal vai le thule la tuam ma tua anwaya pan
athua vai puak lazopian din monam hi in tua pen nungkalina si Jinping ina korsak nungkal in korsak ahi na mo a sen te media ten za ong tang ko hi na tua tang ko ma tu ni le som ni le nga kum bei pan ki pan tua jang jo sha pen mi laka ong ki lak non lo chmai ne ma ni sima ki mu khop na te a thoki kup na te ong pai non lo hin nungkal changa ama pen aทุกคนสุยโลนาจิเหมาะสังนาโตสีจินปิงนะอามัดอหิหิอินอามาทูเป็นตูดงจังกว่ามันส่งไทยเสาตอนเกคิดทุมานี่อกิจิหังทุมานมโลบางหางยามจีแล้วกูตัวหางอินกามานุฮีจีอาเซนแต่อเกนนาจังจีโลมีหงลงซิมกว่ามันไทยโลอินไอซงฮิรานาทูเลละตัวมากิเกนแต่บางอมยามจีแล้วตัวจังเจ้าชากิมัดนาตังกูนี่นะBeijing kopi sunga thao kilon hi thao kilot naom hi china genom bahang hiam chi le to amat mi ni mo azang jau sha zobel angol pen a hi mana ama mi na ki pula hi na ama tomat khom mi ni na Xi Jinping i thunei na sut nuam uk na ki tu na piang nuam hi cha ama sa ki gen to hangina akimat hon line zong Beijing gal kap te sunga thao ging hi chin again pol khanom hi Wall Street Journal te lewina tua gal kap mang pai na sen te nuclear thusim te US te tunga zuak hi chi mo sang na to kiman hi china Wall Street Journal ten gen hi inamai kimat na pen aki mo thu mo mina khan na a uk na bulu nuam ni na a uk na tu nuam athum na a nuclear thusim te US te tunga zuak chi thusim hi na ama thuki khen na jong tu rong omlo hi in CMC pen mi sangi to Xi Jinping in ama kai to hi na to sunga mi nga Xi Jinping in kol sakhin tai na ama le ama yi de ta ga koi to khat chi mai ni mo mi ni bek chan lai hi to hin Xi Jinping in naตัวในไงลำ president accept คิดบานะกาลกับทุนในนาแคมเปอุซงอามาขุดน้อยอะกอยนางะ accept ฮิดิงฮีจินกิแกนี่อาเซนเซนินอามาขุดน้อยองกอยเทเลเป็นไต้หวันล้างนางอหิเพียวซงอินากาลตกิใส่อเคนตัดนาแต่เป็นองมันลางดิงฮีองมันลางดิงินอหิซงทะแนมนาอมดิงฮีกาลกับสงิจิเป็นเกนมาบังอินะทุกิเปียกนามอcomments and order ตัวเป็นอซุยเลียนดิงกิสมินXi Jinping in ตัวนะฮิวอจิหางาอามาขุดนัวยามีเต้นแซมเกยและอมอกนาฮิอินอีเกนเซลสมาบังโดนัลด์ทรัมป์เลยส่งอามากุมปีตามมาซาหุนสงนะตัวจิวอจิเลียนหางากาลกับมังเต้นตอมคัดหุนเป็นนั่นน่ะเสกายสักเป่าหลับตอมนะส่งไอ้เรดีนายเกยวังฮอตัวจิวนั่นน่ะจิเจียวเลยเป็นกุมปีเต้นอากเลยกายไทยซ้ำโลอากเลยแมกไทยซ้ำโลตัวไอ้เชียงหุ่นเสกายตัวอามาทูเลียนอามังดิงมีก้อยกิงไงสุดหางอามาขุดสงอานาแคมเปอก้อยกิงไงสุดหางมีเต้นอามาทุบยังมังเกลเป็นองเสกายเวดิงอินตัวสนะ Central Commission มองกาลกับเตสงอาบวยนะห้องอมเฮ็ดเกลเบลเลยตุงบุบกาลกับตกิใส่อเลียนเป็นอันนี้เซนเตยกาลกับเป็นXi Jinpingขุดสงอมดิงอาเซนอินกาลกับสงอาบวยนะห้องอมเลเป็นเลยตุงบุบังกาลกับตกิใส่อเลียนเป็นอันนี้เซนกาลกับอากิเข็นขับนางองสวกดิงฮีเซนกาลกับเป็น US กาลกับเตสังอามิมาลินะตัมโซทามินะฮีอาเซีย Society อาเซียลามามาเตตัวรันทุบยังอากันเตลรีพอร์ตเตนบังเกนฮิมจีเลบังไอซงเซนกาลกับเตสงอาตัวลายตักเลียมนาอมฮีดำโลนาอมฮีจียาอเกนลายตักวะฮี US เตเลเซนเตงาลทานาอินปักเลหัง US เตนเซนเตโซนาเป็นนิวเคลียร์เซนเตโซตัวจังนะfifth generation มอขังงานางกาลวันแหลงเตะ US เตเป็นเซนเตสังนะหอยโซทามีอัทุอินเซนเตน US เตโซนาเป็นกาลกับมิมัลในนาเซนเตนกาลกับมิมัล US เตสัง US เตสังอินหาวโซทามา2 million กิมในฮี
ตัวจังอินะบอมมาม่อเท่าบอมอะแขงเงียนกาลวันแรงเป็นเซนเตนซานิในนะ US เตนซาเลซอมกิมในฮีจินกิจำไตวอลชิปกาลเต็มบ่เป็นเซนเตนซาลีและงาในนะ US เตอาซะทุมกิมฮีจินกิแกนฮีตัวจัง fifth generation fighter table เซนเตอาซะนิกิมในนะ US เตเลเซนเตจิเป็นเลยตรงอ่ะ top 1 top 2 ตัวหิน 1 and 2จิจงเป็นสังของอ่ะมะเตอะขัดนางะซอนมัดซาไงนะอันนี้นางะซอนมัดซอมยันงะตัวรานะอามัดอะกิขายปีฮิโลอินะเซนเตจงอิน US อภักนามุนนันอมเกียวๆ US เตจงอินเซนเตอภักโลนามุนนันอมจิดานินอะขัดนาและอันนี้นายจิเป็นลายอามัดดันบางแกนล่างคดินมาซอมกว่าและงางะคดินซอมกว่าและถุมจิดันมะเตกินายมาดินมุนอะขัดนาและอันนี้นาอมฮีอิน US เตจงนามาวิกัมบาลซัดนาสงะPure competita china unaw ki peng ki kim chi chat ki dem to ki bang din mona tung hi cha ge no hina tua leitunga athat pen ni na gal kap sunga tua lai tak boy na tung hi dam lo na om hi cha ki gen lai tak hi in igen sama bangina sen te i kiam sung na nga ong ki pan a hi le gal kap sunga ki lem lo na ong tam khadinga ai zong asen kum pi ma in thudama ma de to boy na kempu amawi pa la phoi no te to ong mel jiao thaya ong kilem lew le ba si jinping khu sunga sen gal kap kem pe uzong atung hi na taiwan la ham tang ding chi pen si jinping in zong again hi na tu ni la som ni lenguk kum kong hon na kamala zong taiwan lak ding taiwan to ki gom ding tu again hi mani na to zong ong sem to kham mai thai ding hi tu ni la som ni lenga kum bei le ni na taiwan khat ve na chiaตัวเป็นอาเซนเตลำปันบังมากิเกนลอยเดนส่งไทยตอนเกยังหินไอส่งไต้หวันของละเวดดิงของสอลาตัวอังกาลกับมังปีปาของอินมาแต่คนนายเดโลฮี US เตองตุงดิงฮีกิโซโลดิงฮีจีของอาหุนอันเนเซกายโตสักเตอามัดของเฮียมจินอิวเหมาะของเกนแรงเหมาะตัวร้านของส่งออมไทยโตฮีอินนั่งมาไก่เกเลจินมีขัดเกมาไก่สักเลยไต้หวันเป็นอาเซนเตโคส่งตุงคินดิงฮีจีของหม้อนั่งให้ส่วนเฮียมกิเกนไทยโลไอซงไต้หวันองโดง่ายๆแหละเลยตุงบุบมาตอกิไซไต้หวันซงเลยตุงไมโครชิปกิจังแคมเปอีซาสมสังอี%บังไต้หวันปะนาองเปียงหินะตัวซามันพามาไอจางงําเลียนแต่กิตุหิลเลยอิหร่านซงตัวหังมาเวเนซุเอลาซงอตัวมาไต้หวันซงอตัวมามาแต่รัสเซียซงอตัวมารัสเซียซง US ซงได้เซนเตซงอินได้อลังและลังปันกิตุนะทวกลอเป็นยูเครนและอีจูตัวรานาองเปียงโตหินเลยตุงกำเลียนเตเป็นตัวอดียกเซนเตเล US เตเดียกเป็นกิไตค้างนาองเปียงเราดิงเลยตุงอาดิงนะอัตุปิเป็นฮีอิน US เตนส่งตัวรานากิเตลเขียนาโตบวยนาองเปียงเรานางา US กาลกับเตเลเซนเตงกาลกับมาไกเตกิกาลกำกิโฮนาบอลเซลหินตุนตัวเซนกาลกับมังปีปองขอและ US เตนโกกัวโหปีดิงกะเฮียมมอกาลกับละมะตัว US เตนอังไงสุดลายตะคีin US เตทุเกนนาเบลตัวอังกาลกับมังปีปาคอลมานินะไต้หวันเป็นเซนเตนองละหักสุดเดวดิงฮีจีนไงสุดเหลาดิงฮีจีนซงเกนะนุงเดวเต็งเลียนินซงไต้หวันเตนกาลกิสินนันนัสเซตะกินะไต้หวันองบอลฮีจีนะตัวนี้รัสเซียยูเครนกาลกิเลมนางอากิกุบทักนางไว้ซงสตาร์ลิงเตของรัสเซียเตซงอินอาซัดนายซงอินะอิหร่านและ US ไว้อาฮิซงอินะเซนและ US ไว้หมอเดียกเซนกัมบอยนะตอกิไซอาเกนเฮียงนวิโมดันไงสุดานคอมเมนต์องเกนนวมเตนองเกนุนละมายาวิดีโอกิมุกิกเนี่ยเลยก้อยลุงทำให้แหละ Well, the US economy is still the world's biggest, raking in $28 trillion. You've got China coming in second at $18 trillion and the UK on sixth on less than $4 trillion. And the US remains the biggest spender when it comes to defense. But here is the hitch, because this $300 billion goes a long way in China. It's allowed President Xi to build up 234 warships, creating the world's biggest navy. China has been quite clear it wants to dominate the industrial world, especially in new technologies like AI and quantum computing, along with the clean energy and rare earths they need. And in many of these fields, like green energy and robotics, China is already ahead.
And one of the statistics American tech bosses obsess over is how much money is being spent on research and development. And you can see how close China is to catching up. Out of 74 critical technologies where the US used to dominate, China has now taken the lead in 66 of them. In the real world, this shows up in the number of new inventions. Have a look at patent applications, virtually zero, and now suddenly China is on 1.8 million. That is a huge swing. Tua sunga si Chin Ping Pen ama galvan leng nam ten ama wi sep dia ko mai ve F35 te bang hi le leizong kap thai hui lak zong noi thai F16 te level leilam to sem khom lo zoi na hui lak gal ki do na teng a sem chi na to cha na MIF series gal van leng pol kha hi le to nan thau to wa kap pol hi lo na hui laka ki zop na thu ki zang na diak a sem chi dan nam tam piตัวหลายตักอิหร่านลำอภัยสักหลายตักหินะ US กาลกับเต